Broadcasting Higher Secondary School of Arts and Science stream atum pen chipatir piponsi Pini 4th Annual Sports Meet ajaimek angdung kiti ajaimek kepaman phone Lason si Pini Rong Nagar penti subai pathuak lamalong an thong nok beki kat ka chipati ajaimek kepaman phone along so arlo lapen so pinso atum tabi chipati pon Lason si Pini thong nok beki kat chipati pon along so arlo atum First anong ichipalong dun abang pi Miss Boche tiron pi Second anong ichipalong dun abang pi Miss Premika tiron pi Third anong ichipalong pon Miss Lukimai bepi Lapen Bangkrit Roxy abang pi atumapan tani Consolation Prize upon invite pon Lason si so pinso atum tami Thong nok beke kat chipati pon along Kichengsi anong ichipalong pon abang pi Mr. Sarklim Bay, Hini nong chipalong pon. Mr. Manson Rongpar, Kithoman nong chipalong pon. Mr. Sarmon Tiso. Lapen bang troxy atumapan consolation prize itami ingway pon lo. Lason si pining asingkan along 4th Annual Sports Meet ajaimek kepaman pon along Blue House atunsi champion chipalong pon. Pini bang ke tarik cap lo, ani ke. Ni tum sports events ke pangcheng pon ke tarik trok lo sila tarik trok pen troxy near cap an pu padam pon lo ama si tumi bangai sunday ma sangi kok lo he sang kok sia to pini la marathon ma pini ani tu kok lo to da apor ke bajinya cap pen cheng lo pen ke patu pon events do so events among far sani patu pon lo volleyball football non si kabudi la so mardum pan di interest ke do hormu ani pa patu lo Pini bangger kijut lo, tapi kangton lo ya, so kangton honi cuma points telang pon lo, kata kau biar points lang am adpen champion group kita ke blue tum sitam lo, blue tum total points 690, ke green tum second dun lo, laso lo 645 point, and ke red tum third dun bom 630, and ke yellow tum papi dun hub lo 420. Labang so pini marathon race ka chipate pon Ini bangke arloso pinso chipate lo tami a price ki pipon bangke arloso phan belek pipon lo pinso mardom phan le ako separate di pini consolation hata kiti consolation ta do ase total consolation pen first second third pen ke 20 lo boys na 20 ana price long po girls na 20 ana price long po consolation is 17 malong pini marathon race long first ki long po lage sar team be ko red house bank class 11 student and ke second dun lo Manson Rongpar ko class 12 student lata blue house ke dan lo and ke third dun tu Sarmon Tiso class 10 student lata blue house mapen arlo so tu na ke first ke Boche Teron pi dun lo class 8 blue house and ke second dun tu Premika Teron pi class 10 lata blue house ka lo and ke third Lukimai Baby class 11 lata blue house tum si pini bang ke Roy pon thai le te labang so la marathon race piningan ning ding pilo ma tidi sportsman ding pilo stam marathon race bang pining first la chengsi la an ke chengsi pu choi la so area lo ma school pen an bi de pin la la so school and lo marathon race ki cheng tu arjulo kalang di na bena to school men like everlasting English Higher Secondary School of Arts and Science one arts and science ice cream to place disobay di la kuliah disobay di bawah kan school ke la disobay Sunday market adung ma isi sports ke pon ke ninching sam lo athema non nom ke di penangan youth setum lo non mari sumar for jam di penanang la non itu mas student nom arta khang lo la ana tum penangan noi kang ri kang krang di ekdom lason tum pen po exercise ave aja de di Masini tum isi mata lo sports ki video sumar dum phan me big ok apran phana me I atima school long ge ok lo loge chali chot kali ye loge chali chot bote as extra co-curricular activities di like khila dhula ta padun manai ji onsa arts to dance music ta do sila son long sini tum sports ta bi pon lo students tum phan exercise long phan ok phan pang ji phan ta